KARBI along pen akaprek along ria long sitamik lokhimon aphan ke kroyara datum lokhimon kar chu katalon aning cheparong rinti si hirjume johang rinti thang ni phai ke thomar ni pen pangcheng si thang ni phai troxi an lokhimon aron ke kroyara datum kar choar nilo thang ni phai ke thomar ni rongasar chepar ju lapen thang ni phai priar ni adap puru poatu milur paklar pon det penapi sorat atum archodun laso phi anutin ki bi ki aklim angfar atum anta Honjeng kangthir sumle kangthir kachelar arnilo lason si patumi dalamara kardik lekhe adwan lapen toko langso lokhimon adwan atu penta lokhimon aphan karcho kurusar ke thana teng pensi Honjeng kangthir sumle kangthir chelar pon rentilo lapen pinini phai pho arni kangthir methek chipidun pen nar lusuni kirton pon pen arnama phan him sangther thesere thekumbong asonta cheman ponpo choki hola pen Philip Tiso TK News report Sarthe Hanse alias Hanse Kobiras pen APHLC West KARBI Anglong District Committee President Bikram Hanse pen kachingki kachithan Kobiras akehai alangli thengpi thengprang babri kang pen dowai selambom lason siningkan thongkebra pho an pleng tanglo alangli keso pen kepami unbom lake diabetes blood pressure tumor gastric heart problem ulcer hai hui henlo Sarthe Kobiras mate Sarthe Hanse contact number 9954632250 henlo alangli rong the pura KARBI rong Hojai district henlo news desk report TK News apok ke kang ajoy ke bang kichu hojom je det paikhana clear re det lapen diabetes pulo doctor sunge pu taulia ke dhatu pulo pangthuk pulo raso ke su bang ke doctor lang si pasto ba so apau si diabetes do long te raso dawai 1.5 liter ki jun bechekat lamoy mala bang ke ek ke ba 180 bang juibo diabetes ke lapen avi kaita avi vedat yohne chota avi vedat long la cholong ta avi di phain po lapen paikhana ahi yang la avi ke reng dun ma det pong te joni ba jo thomi junon ta so vi bon check po amik ja vela long te lapen pesta balong ki ingalong ti avi ke dam long te je punho bizin lo ke dam long te make ya ve long te la chi ba ni joni thom jun long te la je pesta long avi ja ke bon check po la banke apo get kan ja tang ke su pu ka ting long te la jun long te yo tin ki ang bong ba yo thom thang bong te proman te long po la pe an chu ka bu lo long te ma thana so doi ke ek son na ku di lo la so doi ke la so chu long te la hot jumping lo pakhan ta clear at po avitari phan po ba kop he po mo pura lin 2.3 liter 4 liter ti julop long de ni muna bang ering po avitha ekdo ading po la so doi bang ke sia ta phan gali la pen te saba dungolong ti ya sang ti tek ba ji harwang prok long te la ti 2.3 liter julop long te sa long ji da ji no ke tamang ke pesta long nang dun jui la bang ke la so doi bang ke nang ka che ma da lop long te nang me thang chi po ki chu ka bu lop long te ma than noi na ok ki do me nang se ma than noi la bang ke nang ek tong ya kui an chu bu mo dale pu gali ka bu mo nang pok li ban me sen na ok lo me sen ni ki chu ka tani lo ka ho jom ka ong phan lo la ka la si nang ko pa thi po pe na pu su hi malaria ke su cancer ke su bangali malaria ke su na pu su si long da so doi 1 liter ba 2 liter yun long ta so fu ki su me po la pen da so kop ke do kapasi do chi tv ke le lang ba no mi la dak lo bronchitis lang long ta la pasi chumbang ke
Jung melo kita lang ke sto paso lang pensi junang po. Lang sopen. Lang sto Lang song si pangwin. Patumi nifai player ni ada porphai krisia por karbi jutang asong mate karbi cultural society asai hemalongkang nipon karbi jutang asong lapen ingdeng plikebraner kep karbi riso nimso rongaje surihini ra inkoire hini kangdang amayalong tirikam amai phu MLA Sir Vidya Singh Ingleng mai chepahem phu ponsi kerangji thang nifai kre popen kre sirkep surihini ra inkoire hini ingdeng plikebraner kep karbi riso nimso rongaje katalon ponje puthak arsik je penching wai ponlo Bangso Amailong Dr. Tuliram Ronghang CM KAC Lapen Cases Tiri Amai Pen Mai Phu Sir Chandra Singh Kro Kongchun Bang Sir Vidya Singh Rongpi Pen Chenglok Ke Ongdong Tirikam Amai Bang Phu Bang Fiatum Chetongdun Pilthe adang corona avur ki umplup ajoine Assam Gov pen SOP kapangdak ponateng rongaje katalon ponjia phan ke thetan katikuk angring do lasi cases tiri amaya hin pen kacheparai ponateng rongaje arani kelar ponang kok alam the patumi kangdang amaya long pangdak ponlo bangso puthak chedon sar pen beng ponlo puthot jongsi corona avur nangkliblo pulote there achiklo nifai isi pen pho an rongaje katalon ponjia phan arsik jit pen chingwai ponsi cheparai ponlo lapen tirikam amaya hin pen ke klem ponangji asai doan aporateng pen ke patang ponjia phanta patumi amaya long chingwai pon sonthot si karbi jutang asong hawaramai doanta rongaje farman kachisik kachedang ponjia phan cases tiri amaya hin penta pachini pon Difupen Ramteron TK News nongkel la ke hotang la soni bang la ke make pachi video de si kopi ani si dojima hala susi papi kon ji ban Actually ke COVID-19 na join sinonta it's a calendar event mati. So kami na COVID-19 akiso pen na join po si itum postpone na so nating si van nangkok. Nong karbila mera mai pen chinglo. Di kapre kadin nong tami postpone nang labo. Alam asino na bang ke mitung kang hong ke non new SOP. Na so new SOP long ko PC ke bangjima. La so la fancy itum hong ding no. La penjong si bat pon bom lo potang de ke supat pon lo pon March 1st to 5 alam kali itu makular tunang kok labang la hai kasi la hai ang bong pensi itu mabangke no na bangke already nitung ke preparation ke doctor na langsung na tumata thelong no dake already itung ke preparation ke chok tang lo anytime jong si apollo pan itung di ban ready lo itung reception committee hoy panda we are already prepared like already Metro la so abur afana kiso ajeni kapere pena joni athe dake jong si bibilo konte anisia ngbong alak amuni sino che tongi kote khang uni de di la so bangke la so kiso bang mo itu fan ako ansu si tong fan lam kaprek pensi aku nak lang turong la so lam bang nasino na bangke itu kimi SOP apa si kang hong la so kimi SOP ing hong ken jong si tunne lo pa itu dake kesi sa tung pen discussion committee tung pen tingbai pensi for la tiba tik pon ating March 1st to 5 angbong ipong kapang pangdak ponlo bangso mai apu tan je dongsar pen deng ponlo uthot jong si corona avur nang kliblo pulute here chikro pate mars chikro ni pai isi pen pho an ronga jira talun ponjia phan ar siji pen chingwai ponsi cheparai ponlo lapen tirika mamai ahin pen keklem pon nangji asai doan apor tengga patang ponjia panta ini amai along chingwai pon sonthor se karbi jutang asong hawaramai aru do anta ronga jia farman kachisik chedang ponjia phan kises tiri amai ahin pen pajini pon jalan ti bangkal helo bang tumadudi আজি বিশেষ আমাৰ এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰাৰ সম্পৰ্কে মই আমাৰ মাননীয় আপোনালোক সকলোৱে জানে আপোনাক সকলোৱে জ্ঞাত যে সমগ্ৰ বিশ্বত যি কৰোণা মহামাৰী সেই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যিটো SOP ডিক্লেৰেশ্যন দিছে সেই ডিক্লেৰেশ্যনৰ মতে বৰ্তমান আমাৰ 48তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 16 তাৰিখৰ পৰা যিটো হ'বলগীয়া এই যুৱ মহোৎসৱ কিন্তু আমি সময়মতে উদযাপন কৰিব নোৱাৰাৰ কথাটো আমি আজি আপোনালোকক আমি অৱগত কৰালোঁ আৰু যদিহে আমাৰ এই মহামাৰী
আরো নতুন এসওপি যদি পুনৰ যদি নর্মাল যদি হয় তেতিয়াহ'লে পুনৰ আমি 1 মাৰ্চৰ পৰা 5 মাৰ্চলৈকে আমাৰ 48তম কাৰ্বি বিপ্লৱ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি আৰু আমাৰ আদৰণীয় সমিতিয়ে যুটীয়াভাৱে আমি আলাপ আলোচনা কৰি আমি বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কে আজি আপোনালোকক আমি অৱগত কৰা এইখিনি Itum press media jir potung fa. Itum KARBI Cultural Society mate da KARBI Youth Festival Reception Committee 48 anding laso reception committee kongchung bang hoi na itum fa laso press media long welcome no na pen puthot laso press meet aputhak nali tum fa nang khang nang kok alam this tami nan tum fa ini ko pian lam thi pan nang itong pan nang pachini ko de koi la bangke non ki bang zi festival aputhak alam lasi nitum along president KCS a president do na pen nitum along reception committee a president do that vice president do na pen da office bearer tum ando lasi puthot ki bang zi arni den alam thi sami nitum dirta pandak pon po lasi apor itum kaching hon presiden masih apor kilo Prangsi ni lamang so bilta ka pandak melong tang lopet tu til ka mame ame ku kongchung na chen lok ni ka jil pol chen ka do be ka do kan kimia ka do ma ko diri lo ka do isi bilta ka pandak la pini ni phai di thang suri ni rain ko ni ada baji kre siapor kal di jutang asong ka di society asai nolong kang nipon kal di jutang asong la pen dikir na kre ban ben kal di sun sorong aje suri ni rain ko ni kang dang amai kiri kam amai pusar bida sing le mle mai che pen pu pon si ke bang ji kret rock pen kre sir ke thang suri ni rain ko ni dikir na ke ban ben kal di sun sorong aje katalon pon je putha arsik jip pen chingwai pon bangso amaya long Dr. Tuliram Ronghang CM Kat Karbian Long Thomas Council apen KCS amei phusa solution ko kongkem banglas gi rong pi pencheng lok ke ongdung tirkam amei habang kubang pia tum chitong irithe adang corona awur ki flu bajoine asam gok pen SOP ka panglak ponaten rongwaji ka talon pon jia phan ketetan ka tikuk gi angrin do lasi KCS tiri pia maya hin pen kache parai ponaten rongaje arni kelar pon nangkok kalam the pini kandang amaya long panglak bangso puthat chedon sar pen den pon in case langsut aluhi ki pha gas pen kumane doi mal pun kerja kasan no no mat kamat hapon le ke la puson ke belang du ke du po hai lesen ke hang ko ne panglak mom ni tu karbi cultural society jat tu karbi dom la vidum ke ka mai par me karbi ang long Thomas Council kecepahan kupon authority man ko delang le kita tu ka dak law and order pen lok ladak kiri karam tan alang litung sinang cerap ko ladong ini kita council so dengan sing wai pon selai kalau itu itu beneng aluhi mama kan se hanggi ma hang ko sita la kai teng ka hang pon teng makala kan kalau society ke hang pon jam ke hang pon la penan para ka pre ka hang pon ngi no ki karbiang lo Thomas Council pen yusi pinaka pin khat ko daga ko sing wai pon data sir 1 February to 1 March to haru manke ko da bang sugi manke ko ad pon ko tai do so corona protocol jo penda pini ki do ke thara so andeng di mate mas tani ka tami news nang di so bang ko bicara ko langsung bang sekarang lo jong si bipol uncit tu sita he itum la bangke ki berperan ke kado ke bicara nang ko si kado ka be solang do karbiarat do ana fandal lagi chuni diga mudu pun uncit tu sami lake sorkar pen SOP nang pangdak non nang pangdak denon sami thang pran bang so ke cerai kom pon di pada bangke kai apeng lao enggo ke ci di penceng lok mas ke ci ko penceng lok kado ko be lo bang cing rai protocol maintain la sorry yong si si itu pun dan lo pelote kasi pati eson asa pajum pon yeson no mate kai deng si non mat ke kai teng po de versi tunji situ dasar ni da lagi pol ga
Jadi armu dah ki ong son benen nali tu ben son kamat hadu ma del anu murid pecetongi laan pesabe. Kon si pecetongi ma. Mana jong si normal bang lo bulu kaya ting situ bulu tante kaya ting situ tongko. Maksudnya council pen lah KARBI youth festival bagi si bunyi pangdak tang do mati. Kalau dia ciklo kela so pangdak bagi council pen tum si aku pun seklo kela malatang. Jadi tu non macing wai delang sa Tuning ripo. non macing wai delang. Pacunuri padupo.